Haka arpulai tarik ujileo kakun hon Nick Samso Garo community na Southwest Garo Hills kalapa da kashithi wat ujor au deputy commissioner halor kajing khayi be an ki maulong na kanika jaka klem pikir ya kajing khia kajing kit banya lenti na ki surak khando ka ampati Southwest Garo Hills district. Haka shithi bala pas udisi kila ong ba ka tu ka niki trok kit mar kila wan poish ki niki jaka badon ki maulong bat kila le persha ya ka an da ka ba ki kit palan ban ka ba ki deban kit bat shalan shaki we pat ki jaka. Kanika seng bhalang kala kunturu iki bor sarkar ban pensange mar kanika jing khayi be an ki maulong ki ba ki trok kit mar ki juya lengba ka SH12 ka badang hap haka Southwest Garo Hills district. Alam na kita gari ini alam na bike lang mandirang ulam ikol dokter चलेगा नहीं चलेगा भैया जाएगा थोड़ी जाएगा वो आपका हाँ हाँ oh yang nuk pa uksari kumi amam oh ya rumah